After the bonkrata no online no so de koso no na edru so o ma hene kwabena sante na afia mankwata makro aye kradom pamocho me mamoache ya oba papa bi enu no o change o ko catwalk Miss Ghana chen say the title no ato no so say Miss Ghana 2022 Lady D yo. If you want me to rap, kwesi asempane AC o hene beka cho say nyame wo ho nyame ne hene afia mankwata maklo papa bi ene ono so Miss Malaika ni di ehim wa kire wa na title that Miss Malaika so the Miss Malaika Ghana it ye boy Miss Malaika ni Miss Ghana ni na system ni wa on ti ase a ado go vanche me no akohye what ase any issue eno de ene ti ase adade obi ti wonu wa honhunu se eyire minua just calm down gogo hona jojo body na afi enjo from to say PR ye PR o hanum say no e obedwom dwumede so hunu so a ono so ase ya twene so na free ni yam ono de cameraman de so se bia ni adapase ma ba mu fa chem na nsem ni bibiri o mitiri ma be ba you know o hwe obi so ono so twa camera si mi sabe nkum so ma on the not so no pa ya ye be ya dwuma we no unum koko vortex to ami no what problem am hey na be there we are the course 6 e piano to nje all the before to a place no kona ko production of za controls go we president anonso as ya twini nya no ono so ko be esi na ni na sometimes you take advantage of people ono so tie che oye wo fa kuti say the otu bo no kana nya de oji ache ye woni jini Sandra Kakpo machiao anyway move on che na ja say the ahima ministry o mon kasa kro ide against this and episode pay isisi ana atofom kakra isisi ana atofom kakra na ye ukwada o ye so ide da me ase aga say the toso edu ana mentiase but as say mentiase because o hwe de ekoso pa around ye nyina na o hwe de o tine de o kenkan de o hu ni de wa o filia na o timi ehye da ase na okọ na already say the dane chew na osa ade say chew na osa sori ba de bia afia mankwa me sorry am danya me asia na makaze afia mankwa se we na okọ da no ka say automatic eno na nyame nipa ba akokọ da oda ya wan sorry nyame nipa wo erade no say de osi ye ne nioma no oti ase a enye yi da obeti ase na bia waba a obefo akọ na animunyam nti esre de bia da ye hamsa aseda just ye twitwa waso enioma ekom ansa na watimi asori enioma ekom ansa na watimi anante enioma ekom ansa na watimi adidi enioma ekom ansa na obi atima ya wadoye enioma ekom ansa na watimi akofie no se onyame ejebre ebie wani second back a meka bibia se wanhwe a ubemuni wo ba bia obi a na wo de akwadwum I'm telling you ukoba saas nioma eni ukoba nyina no you have no idea. In this eye, nyame na de bia dare sorry a ye ntwetwa waso ye kanfo ne ma say fa no bo abosom e say so nyame nimu a anamuntu obi a betu bia e ye say do ho de beko ba obekem o kontinfio ti me da sia no person woni na ya adwene na utu anamo no nyame betu sa anamo na afi wahwe bedwam wa Adom TV multi TV so well be kofian pedo adaroma ably supported by Dominic Isieboa kwasi Esia and afi Presla Vodafone Anaman Dache hine. The entire team no camera foam, sound foam, lighting foam, set designers foam, and the penny kwesofo. Set designers penny pa kwesofo. Emmanuel Afram of penny pa the chirawa homa hodua Badwwam e chimbedwem deko. You know, ko makeup for what or ko control for so obi a we am laundry guy afi na won who be team so for akosi laundry me do dia kan on ka production team for me laundry dem abrem wache hey we da bro ti fie ni obro kasasa yo my father obokrata delegate en shasia no pay mo ma join here on Facebook no yeda mo ase nyame hira mu bebre yeda mo ase na no pay delegate obokrata ama no ba wode e banie Radi huye mobo. Na teacher sodomizes 18 students in Salaga, jailed 7 years. Because I mean, I'm a PM penny 18 students, and me will be a 1 year, 18, 19, 18. Teacher ni ya wo share social studies. Memoir
edu nwɔtwe owie omoto ho nyina esi bi mu de no injuries ne soso ano odene enti eho asem the bokrata delegate e de aba okope 3 no a e de ni mu ha sei ensem ne na ewa ni mu ha tiche wo nkura obi ayafo mo ni mu ama but mu eya nkura 18 kwan ofa so onya the bokrata e bi afa mampani adodanko akufo adon so akwa inspect 9.2 million Ghana cedi 1D1 a factory ewo bimbila eho asem de bokrata okope 3 a delegate so e de aba ewa ni mu ha ya chire enipa miensa ewo TK Twenobo Akodua Senior High School sukuu ni no a wama kwan na nyame adom no yi dade ponko moto ibia wode eye ne business kakra dipa bi kokum no ya ne koko ene na furu ase ho de hono omde wo no a abofra kuma akura 16 years ofiri mu no na ya chiri ni pamiensa wo mo boama nhwehwemu akoso okope 6 and the bokrata delegate no so e dia banu amampani edada John Romani Mahama akọ ni Facebook wall ha ni ochro e se the economy na ekọ ne de ehia sa aban ofrefre nim de for keka kabomu na fe etimidi yie tuto yie ntisa afe ne bekọ awie de na asi ni mu se chese ye hu hwenye yie nti ehu asem delegate the bokrata no so de aba na kwabna ne mame Dr. Felix Anya Holy Spa, Holy Trinity. Aye. Yabona baso. Dr. Nya Ajad, Africa's most respected CEO. No. Aye, nyawanwa. Na mame fa kunya isonia minyina ochia me anamu na nase. Ade a waya ma ochia me ne buradwen. Aye. Ochia me koba nyina na pomudin papa e ka ho. Tisi yabona baso se obi a ni monyamu ewosi wosumu wodi akotena nyanwanwa nyamishraw Dr. Anya baby a wo bia yeda ase nyamishraw eti ho asem delegate obokrata no mesra onyabre na wanso tobi na kenkan ne kware munye dukura obetumi aka ni nyina akura wie so oyo obi apa kenkan samia oje ya be kan ni nyina wie na se mum se kwabena wanhwe a teacher sodomize ni mu ho na akro onwie na ade asa ti me hye ni nkura se onye obi opepe reading delegate wakata avale bodo no de na nya papa Teacher. na dem kan de want No teacher ni on kinkan. Miss Ghana, o de ekwe ofa kwa brother. Ready. Men call online. I call online de ekwe so. Enti doctor no ye manumo efise anya Ghana nuonyam ne abasobo eye bibrem waya de e na wanya obi nso di ne ho adanse te se chiame megede se nipa bi nso wa kwanya na aka omo nso be di ne ho adanse enti doctor congratulations waya de enti adomonline.com ne so de da ha ne bi ne Ada Traditional Council bans Radio Ada from covering 2022 Asafotofiame festival enti Ada radio station e wo ho no epenufu e wo ho a kire se wom wasi won kwan se afi wa fasha wo frɛ no sɛ Asafotofiame no wɔn ni ho kwan sɛ ombɛbɔ ho de ruade konti a epenifo de saa ɔhyɛ no ana ɛsɛn no ato wɔn so no Adom online ɛbɛma osa entiase no de wote wɔ kaseɛ bɔne mu anɔpa ifa de ɛkɔso wɔ nchi ɛsɛ aposifo bi ɛgye enkusie ne nkranteɛ sɛ bribe no adomonline.com enso ɛde aba beto ahanum say Abina ansa AJ takes on Kwesi Pratt over JB Dankwa. Enti eno so ho asem adomonline.com. Abina ansa na watintim ne duku eda ha Kwesi Pratt so de eda ha na ne nyina JB Dankwa ho asem. De fa enigide mo nso ewo adomonline.com no say I'm sorry for the embarrassment I have caused you. Two-Face apologizes to Annie Idibia enti no na say de ya basa yo ba ya metimi ho ase ba ya ntokwa ba ya no Two-Face eden satin saye mu a wo pa ho che no ye ne gide mo nsem na fe so Electricity Company of Ghana and na e ka kire omanfo say electricity supply is not a right, it is a privilege. Eya kwanya so benya nyina mkanea na emomo no enye all right sir, it's easy and na e ka ti dey all right say ebi abebo dey bi bo ho adeja kra enye all right, but you all right say obehwe ho so yie no ECG for say eno na all right dem mom so mom be ma enyina mkanea ne ahoden de a privilege eya kwanya na enye right oman na afia adomonline.com. Okay, so you best say ECG for no because we share reports Adom
TV ni Joy TV de bana eno akwamiti Adom FM na me gidi say edum pempen so say ye de na si from precope to take a decision on this matter ko emu ahodo da much no nyina pro na de na anya dada na sa ejinsem hospitals e wo honum so omu ntimi ngini pa biem esan say de ekoso no fa kanea wonsem no omu generator na no meti Adom we say 100,000 because I'm say how can you buy 100,000 the 10,000 yeah togu yeah it Mr. whichever whether 10,000 or 100,000 it's too much of money so what I say one e pamade one e three world for one e cold store cold store for fish oh eja me say yele krobo no wa chichichi enka ma dofo bi o obuhwani bi o onua bi o mate bi o church member bi o adwuma no gia na agise and the more agise na ani bere nso e mount ho no nti kromafo no so o man to bi ma wo yeah kromafo na me no makasa me say wo pese ye dia empuntuo ni nkane aba okroma akwanya we nya akwanya e di hia saade no say wo ni ECG for nya adwene a sa approach we ni the problems be more ti e be sre ECG at the end of the day you money easy for you why na akwati when mu hye mo kire ho a akwati a wo ye cost a akwati a o ma na ekwa akotro BEC ne wasi no akwati a west na ya makwan o ti fie de no de entertain o ma na no yi kase anim no wote memu ano memu abi na no masala o so ye kochia daytime no ye sia de kakre kochia kochia no so o fa ho ni sa wo anyame amama moto bo car bo uko wiade uko ya de beba po prewanyi said de beba because sumo bana ye jirejira mienu mensa na ye be wi afem at the end of the day na no prewanyi said no cry and solve we who complications said also ti also omo ati omo ho ase ECG boss se omo betwetwa no kakra so no nchesa e me ye right se bia wa nyoma ni bi wo ye tufu wi a ni afa ni tibiri ko me ho omo ahemfo a omo ba energy ministry wa omo ba sire se minister wo omo bo na nchese I was no kra ya yes so a ye ukodi asem na wo fa ugina fa ko se ade no kra no wo no kra no me domo ono so fi se me so e wo masase so me so mo chefa nipa da se ya wo se ye ka no kra ba na me ka se o se e pa so ye nyina ne entu se ye de yilofo yi na ye point of contact e bia me so da bia na bia important na aba ho na afa me so me ba yes but o mo kire wo se sa ade no ye nyina ye ntua but no mo problem pass sense me say de no na ya metate ne se ebo na e ba no so se bia be hwe akokora wo tesing room mo no ba betu 1,000 Ghana it is say your problem a omo fix sa de no ebo no so ntina afa ya bra prepaid enti suppose paid na obi buwa what I say suppose paid no obi buwa prepaid eno no de wo kotoye no ene ne madodo a wo nso fie eno na be kire eno ka na obebo afia no so ya kwa akobubu po ayi Friday bia mitoi so wada roma usimi mu ne church sa eso kraso de bia me short enti anya ne sa na de no so wo twen amana san wo so be hye enti 50 na de bia Friday bia beto aguso week bia no wato aguso na wo de aka o budget ho na wo twen se bosomi a ene niema no ekonanim so ho ebi so also understand say enti se kane no abrabo no enti se kane one tia say sa bia be jump 2020 na nyini cry say isu akura no milk bo a me beto na electricity ene milk a wo koto milk you know na dey yakwa no sa food kai coke ni fanta bottle na tuan kasa titide na fufu ene kono ko check abrabo ekonanim wo ye de ayenko ye chida enti no mu ma nya careful na fe mu nyi sa adwen so mfiri mutim se ya saase so na enyina ma hode no e free banti no ho adodode no so ati ase se yenya mesuma ka to se massage so na ni mo esu ye ba na we so aka massage so na ko na we massage so na fe agi se nyina de yasase de ne ye ntua hwe o ye so ye pe kwan pa ye pe hospital ye pe so na fe wutua ne ma bi e de ye na ye ntua yi kasa ne ya do so okay so daily graphic get to aso ba ma me kafra ayi de ini ye fa say ndi bia also check pa na check pa na do so opa ma check some many fee ye ya mete ne nkan de bia oni ani aware we de again why are you de bia patch on ti boni de nya ne din omo patch we be boni de nya omo din o be hu abeg sezi a be me na wo fe ono kwa do onya sa akokodru no
mema dodo no ade weekend yeso no se bema be buni musa no ana me kire wo no se bema wota pa atwe we ono boni die nya ne de wo ye ni wo koto wo be koto zesie enso ebedu cha no asa atwa ho akoya de kro na abiem nti we de papa se me te wo nkan de bia wu abeg na ni nso wodo wo ewu che se wono wa hu nti tena se oba we ni kwanso otete no wo de obeye one ma no kro ma ni hunu na fa na ni die ma no na no odin me se me te ni din nya ne o de bia no hu abeg papa we de lack of fan stores, tourism projects, Ebri Gardens, Yasantua Centers facelift in limbo, and CD depreciation. Almost Biashun could be a man. Tourist attraction. Okay. Oh, just one. There be MCB Biashun. Yes, Ejuso. Yeah, Yasantua Museum in Ejuso. Okay. Yeah, okay. CD depreciation affecting businesses, manufacturers, traders cry out, and ruling on cannabis cultivation. Mental Health Authority hails decision. Anafe, the Chronicle, so there was a 1D1F, 9.2 million yam cassava factory at Bimbila, and depreciation of the city. Petrified Mahama clings to dialogue to tackle economic conundrum. And the new crusading guide say, Akufo-Addo expects 9.2 million yam cassava factory. Eti ye de see na the one oh sir ago can see and was aba beto so enti ye do bibia se titire mu a obi oha or so TV enso o sa hwe wo Facebook a eye data enti ye da na se pa na we so eye the bread foforo wi ase e bi ko na e bi ba e bi su na e bi sere enti owrai e no no so we appoint no foforo say new head for YAA enti eno so mira onso tirinkwa say duru so enti adwuma ne da ho Ghana for show kwan na we so my joy online yo na I needed the army to protect my staff at Yulo Manya Krobo ACG boss na say ACG boss we no udi sia betwa enti ye stress adwobre na asem de na asem ko o my pacho adwobre so me dey ah yes so here